Ia, se tula mai lau whionga le mistau, ngalwen tele. Ia, whaftai ua tula e tulawa malea anga whaalolo o sa maua ia se tasi fo i o fautuanga. Ia, peo nanga i mai eile a whionga i le taitai o le ituangai. Le tulanga lea i le vale o le enset ma le o tele i loa i le a whionga i le whionga taitai o le ituangai po inguna i a maua i le vaenga lea. Au whitau I tonua, le koe ki a wha uman mako plan lea. I tūlanga le voi I lau whionga whangwhitalai. Wa o tele tana noa ngia plans, au kalangoa ku results o plans. Ia, lea la ua la ngā mai e le whionga taitai o le ituangai I a le vaenga lea. Koe ki a wha mai an mako polo kalame lea I le vā lea. I le tūlanga la lea o le a wha atasi le leing. Ia ai entry le sipiko, ai exit le sipiko, ai wha enko foi kako car parks. Ia onga pipi e lo leo mako parking meters. O le plan a koala ngā o le mele, o le long term plan a ia le LTA o le e fua, le a wha mua le vaenga ngā. Ia o le fautuaina o le whainga o kako whale, kako whare ke kele e konga kaulanga o ngā ua avoko si le fia ua uki ia me pakai ka vale a ua whaupopo le ngu mela o ka vale. O ieila le tūlanga foi le ui aku le puma ma le MWTI le fausia ingo whare ke kele ngei. Ia o le awa koila ia ma le kulanga foi le e ao lava o ngā iai ni parking si ground floors. O ngā lea ngā iluman kako kitkilo. I le kele mai o ka vale ma tulanga whapena. Ia awange I ese kulanga foi le o le kausu e ngi ka pak. Ia o le kele o kungu e whaia me whapea. O le kungu lo Singapore o le lako menga e whaia kongi a koa lava e ka vale langa paki kausanga a koa. Ia ngā ruako ale o ngā kāru paki langa pakanga e le koe ise kulanga whapenga. Ia o le si fo I vaenga lau o whaia ise kungu. Ia ua paka umala ka avale se paka se kasi foi lea. Ai sa avali ala ko ngā ruenga. Ia pol whao ngā o trains fo I pe a whapea ua o I a kungu o laulangi kulanga ngā o le fe o mai. Ia I le kulanga lava ia lea I o ngi paka I konga le kaulanga. Ai whaftai fo I la whionga kai o le kuangai. O le aisa whalongolongo ia plans ia lea kula I mea ngei a mailong whingalo. E ui a ua kere kausanga I le whaia le mea lea. Ia ale ua ufa ia koe kiki a whamai alma ko ngā ruenga lea. Ia o ngā whailole o le fufuanga lea pe o ngā whaukua inga mai. Mai whaloa, tai? Palo, whafkai. No, whionga o whangwhitalai. Oi, ia, e se me fau. Ia. Alonga o whaase furu ka o mai o noa le whionga. Ia se sa ngora o whionga ki kaire tuanga. E a hoinu tula ia. Le wha maula o whaaftai. Whionga ni minsta. Ua talia ina se fautuanga. Ua talia ina se fautuanga. Wae, ia tausia o le fautuanga mua lea o lea o talia ma ave I whapea. Ia tele ni fautuanga e avatu matou te talia le lumana'i. O whailonga I o minsta e sele o whiwha longo atu si ufonga. Ona plans. O pākanga o taavale o I trains e o whaafonga ko I trains lai o ka o mai plans ale minska o na whai ka ko trains whaftai olo whafkai inge mau mea an mafuanga na waua o whafkai o talia le whautuang o ngā o ia mafuanga ngā wako le whautuang o mga kua lofa le whionga suipani mia o ples kengi o fika kuai o la kou ia o ngō le RSA. E lea la o mga kuai. Ma ngai ia le whao ngā mō space ia. E le yo o hui mawhau whaunga le RSA. Ngā la o sa o ngō tai whono ma pia fwoi le whionga le whaipua le ana. Whaamau noa pia le RSA o la e ilo le tāua. Tāua le kai mingi o la e au ngā e mapu iai ma. Ia la tō hoi olo
whaonga na hui whale ia wā ia tūlanga o le afu. O le whaasau wai ma tā whawai. A pe o tūlanga le whaftai olo. Whaftai mo talia ino fautuaga le lei. E oe. E le umai fautuaga. E whaasosoro pea. E whaftai lau fionga tele. Lau fionga. Ia. Talai. Ma ia lau fionga sui Palemene se tuatu pe le fionga le Minster. Ia, tu me lau fionga Minster ngalo inte. Ia, e au ngā lava me voi le lo sa i li voi le maua mai ei ia ni tūlanga le lei. O le plan de lo fionga le fongfutalai vaenga le pe on tala noa inga. Ngā amaka mai le aso sifulo mati tausangan te nei le lua felu sulua ngā plan e mele. Pe la o mele le au wha manino tuai. E le lei kere wha alongolongo o kai o le kuangai. Ai ino utau nuu atu. Masalo wa 5 kosi talsanga le ANC. Ia ma le post office for. E kakalo mai kongo le whainga malo i le kuranga kongwa le o saulo whakingo planning o pakaia. Ia o ngor kilo fo ia lako pisingisi wa kauleingi lako customers o ako. O ngor fiwa so se paka. Le lango o mai loa. Amaka mai lola ia le whainga lea. Ia il kausanga ke nge ya maki lua fe lua sulua ya le ko ama o le kai o le kuangai angi ma fa Ia, ki role o mamama le mtaupu. Ia, tulai mai lau fionga le sui Palemene. Ia whaftai lava mo le awanoa. Fia foi le nganga le nei tū lau le aso e whaalo longo atu foi, whilawhila foi ngā matango fie. Tūlanga foi o kāpaka le Palemene ma o tā uai foi se tasi o aseta o lo whapena na tausia. E le nei whaala putonga ia po le RSA o le Return Services Association. Ia po le whaala putonga fitfita o toi tariu manu malo mai. Lau fionga le fongfutalai ia o toi langona alo mawhanwhana o toi tūlai le taitai o le tuangai ma sauno mai. Aua le whaiafua le RSA o lo i heilo nao ngā. Ia pēla lela ua ngā i le tūlea. Tau ana whamanino atu le tātou sila whainga fo i le nei tūla le aso. Sa o le leila o fionga le taitai o le tuangai. O le au ngā i o le nei ele. Ia me se foi o le whale o lo tūwai. E uina pa o vale le musika ma ele o se mea nā matou. O le mea nā Alesi Company. O lo whapenao na malo ate i tūlau. I lea i tutonu o le whale o fita o toi foi mai. Mai o i lunga foi o le nei ele. O lo i ele pine. O lo eli lalo le palpala. O le pine o mea o lo tā ua ai. Le tā ua le nei no fuanga. O le pine lea e o mai le whaakavau e tū mau. I le whaala proputonga lea o le RSA. O le whaai lea o lo whapena na i 5 nei o le nei whaala proputonga. Ia tau whaaro loon tua ma le whaano noa le nei aso. O nei maitauina fo i le whainga malo fo i sai ai. Sa tau mwhai lava le whainga malo e bese matou. E le whaingo fia fo i le nā tūlanga. Ai peitai. Ia o lea lava ua. Sui le tātou malo. Ai whaftai o lo tū pe le whale o le RSA. Ma sila fo i o tō fionga. O le toi tele ni whale whapenei. O lo tū lai tonu Samoa. O le tele lava o whale tuai. I o whapena o na tala i lalo ma atu na memories le lei. Ai e ele nganga le RSA. O lo iei matou fuafuanga. E toi whaale leia le no fuanga lea. Ma toi fausia se whale. E sili atu ona le lei ma tu mau e o le whaabau. Ia a wale au nanga le mafuanga wa laiona whatu lai. Whatu le nei asosi. Ia al tūlanga na, ia talo atu le nai tū. Le lātau sanga o tea o tūlai mai tō whainga malo. Ia wa talepe lava le maa. Le maa ana o le tū le maa. Wa talepe wa mata na sue masini. O le whaupunga whapea. E ave whatu i tū o le wati. E si whadlei i mo le kāpaka. I lumo le whanau malo. Peita i tutau nu atu. Ia wa ta eia rails ma pā. Ia o menei. Ia wa ta aloisesi. O le maa whaamanatu na whausia e nei tina o whaletua matausi
o e na mali liu pe sa tau fo le tau lo na lua lo lang e au pe on tatu whataua le au o nanga e o ni tatu ula iai e le ngangal na i tula i tuai mo le manino fo le por kalame mo le mataupu mo tu watu le matou tau sanga i le MNRE na i to e fo i bai le lisi i le RSA i ono lo iai matou fuanga alu mau ia ai whaftai ia o le lava e o lo au ai maile tai o le tuangai pata oto pe le RSA i lima ma ao o fita manu malo mo o toi foi mai whaftai tere lau fio mai fo pitalai. Ia, alo, whaftai, ia ua manino le vaenga.